Besang mau kaselelie sa ulang koros may panyang korkorong Ptotestant Hour and Ramot. Iban katawan ulianti sa pulmen kaunok kay tibuan karon kanay sa pulmen. Minimiling mumuso ka ng tumpi upuse sa pulmen masen ong kacay Ramot. Amowe iban katawan muya ay tuwal sa karatan. Wow, o kaping kan puran kaunok pot sa matay. Melet kaping kuwekik kisakis dan kapai o kananen rason met akat kiyang men pecai sang acai liputi o lilir kan kupuran mesan kawaranut. Ichmol sakarakan kay bun wow kan kupuran kala bako raksuk kan tumpe. Ichmol sakarakan wow kan kupuran isanan kan ko likan nanalak nan kan ko o labalaban palien siyang kors. Ichmol wow an bil pato yang rai kaunan takkan nobis silu mami tumpe ranwot. Ichmol wow an bil pato yang sapulman kauno labalab kay tisamorokan ay sapulman mosokan an tumpe. Ichmol wow turur an pato yang kors yang paypayang o korkoronga proklamen Ptotestant Hour ranut. Wasan kaway ranut tisapulman kaung namasan ong kacay ranut yaimat patunan tenga. Isan-isan ng siliko mo Paul uyayang na Rome relaw isak riyaw irachikuchuk ewo riyaw iban watakang kacay namasani ereriyay ko kuwagirakan sa pulman kuot kalangan o kacay iuyak pagpag ngiti-ngitiwot o kumail mo italang palwaramaykan wan uyala men mayroong mamaur may sarawi o kabaran kan kupuran kuot met isaman kautak melel magkumail pangkin uya kumail ter kalimangi uyuyakan ay sambawat ab moiten ko chen katin wali akapala lalamay kan musak er kumay lapa na siya tatama kupuran kot tama mau tama akan katin kuburbaran ki o tama musak kauno an katin kabayata watapen sa pulman masenan ramot oralak Nuya sawasapan masan rangot masani kawulya kapala lalamay iban patroan oralap ni oralap ma amanaman kacay beban yang rong masin rangot o oralap rangot apan kasalayang amanaman kacay tuwan kupuran kuot o kacay sa pulmaramas amanaman kacay sa pulmaramas an kolula wali akapala but sabulma may import karantor. Wasan kaboy ranwat iman patuway siyang irariyaw puyen patkiyang eukiyang amanaman kacay tanang program ka Ptotestant Hour ranwat. Euk sang nan irachikuchukir o euk sang nan irachikuchukriyaw. Kayo mayroong mamaur. Niyatay mangi o patrowan. Buksarawi kasalayong kacay tuwan mayroong
makin nguyaw nan mwe en kate tengeri. Israel me sius me Israel kan Israel kin nguya sawan meirong toto. Ma wukpesen ong ni ewe sawan meirong kan barakan kin nguya. Maka semwal kan kin nguya ni ewe barakan ni meirong en chompentip. Sawan meirong kat te meirong wat. Raikin tatong kin man. Lakin pilata aman man barakan yaki aray meirong. Tatok tawiyapan meirong wat. Man manet pan kamakamala. Raban patroane pon pe sarawikan o isikala. Puan uya meirong antom and tipen Irailakan me Irail samorokan kaki sakar kita ongkong. Wasan kawai der ranwat all sortu tatongki masen wat o me rom oktai. Me man me panuya meirong. Masaningan wasan kawai tuat awiyak pagpag ngit-ngit o Irail me rom kan oktai. Kecailan mo itala palwara caikan. Puan muyala men meirong memau. Mesarawi. Mekaperan pan kupuran kuot. Puyi tuan meirong melel mekauna kuot kun kacun kupurtaran. Nanuat emenemen kecail mangi. Uyapan meirong meirail men susa kau uyanin cabiyo. Esoto unsakila kasaleta tame meirong meban koto meban kaung sakala sapulmen kot to en meirong mesansalta ren kaung Jesus Christ. Paul nan kawiter ranwat masunwat te kupukupuran me Paul ataki yung rain o kchay ranwat meirong and amenemen kecai no ya palwara cai magcailen patrowan ka puan meirong kaun betuwace be kaun sisis kasin ya the court kaun kasin katkito puan meirong kila kalape puan yala lapopenti memor meirong memor amenemen kecai sapulman court Aramas te seulang tumalan ki kapaipe sang aisewo patotele ranwat opan el kokolat. Irakariyaw enan kawite ranwat meiban patrowan eukiyang kecai emasani Mai ter kalmangi uyuyakan sampawat maitong kot and kajin kawulya kawala lalamal kan unsak. Ranwat emanamen kecai saulang. Kecailen kawulya kawala lalatay. Nintuan oralap nagkawait masin ranwat ay masani. Kawulya kawala lalamay. Ranwat emanamen kecai saulang tersapulungan kuota ramas. Iman patrowan ni patrowanai. Kecailen uti, kecailen cek, emanamen kecai nintuan wiwiakan, magkecai sapuliman kecualen ki, ong ni menore sampawat. Kecailen kawulia kapala lalacai. Emanamen kecai ni acaipan kawulia kapala lalacai. So kayu nan kawiter ranwat nan kriyawo kasalayan kecai. Kayu kecai mana sela tama kupuran kuot. Kriyaw kecai mana sela tama mau. Keslu
Taipan esela tama court kun kachin kupur perenki. O kapayu tama unsak. Risam bukat irapayu bukat. Ime emelemen kecil saulan man patrowan sang. Ni kapaipan emelemen pan kaulia kapola lalakai. Kecil pan esela tama kupuran court tama mau tama court kun kachin kupur perenki o tama unsak.